two, 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 one, two, 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 one, two, 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 two. Hallelujah. Two, one, two, one, one, two, one. Hallelujah, hallelujah, amen bazalwane. Ngiyanibingelela ke nonke bantwana bakaNkulunkulu egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Sibingelele umndeni lomusha lesingawo la umndeni waka Standos. Amen bazalwane. Siyabonga ke bazalwane, siyaqhubeka neprogram yethu njengoba sebangenile bazalwane lebe sibalinzile manje ke sesiqhubekela phambili nenkonzo. Amen. Sitawucela ke bazalwane basishayele ke basihlabelelele bese simcela kumfundisi uR Sigudla utabe suthatha lenzawo suyasivulela ke yena ngemthandazo. Amen. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nakulesikhathi lesihle nkulunkulu wami umsebenzi loqalise kuwe babe uyaqhubeka. Siyakumema egameni lika Jesu ukuthi thatha icontrol babe donke tibuso tako moya tehlise bantwana bakho nkulunkulu ngonaphakathi lobabitele kule nkonzo yesiprofeto kuthula lokumangalisa kwendlula kuqonza konke ekhayeni labo. Siyacela ukuthi nkulunkulu ngonaphakathi kwehlisele khona busisa wonke umsebenzi inceke yakusahola uhlelo banayo tonke inhlelo uNkulunkulu wamphiza kubasita abantwana bakho baphe emagunya eqhubha umsebenzi ngendlela egameni nasegazini kaJesu Kristu. Amen and amen.
Amen. Wapatile mapamse tanda. Ya, wana mapamse mapamse wapatile matale. Ya, amen. Oh, manchega after pamse matale cool. When is your
Sitakwela kwenzela music la ikhaya bazalwane iBuffalo Straight basathabelela abazalwane iBuffalo Straight isathatha inzalo Jesu unobubele nami Jesu unobubele nami
Manje-ke bazalwane siya item number 4, presentation of the bride. Mrs. N.S. Khoza uthatha lendzawo emva kwakhe lethi nakaqedza ichepisi iyahlabelela ngosemsindusini. Siyabonga kakhulu sesi lapha nomndeni mncane kakhulu utawu enjoy sisi utawujabula wena asesingimakoti kaStandos. kaStandos wena songibani songiseswa Constance. Jabulane bekayini bekahamba na Constance umngani wakhe. Wena nyalo umngani wakho ngibani sengiConstance Jabulane nyalo umngani wakho utawuqhubeka naba beStandos. Nawe makoti umngani wakho ngibani ngilamasango naba na Constance. Ngivile basona bongahambi emakhaya abantu awukhuluma umtinzaba uthanda ukukhuluma. Qhubeka sesiyibambe lapho labantu abakhona lapha bajoyina namuhla bakhwayethe ngalenye indlela. So siyabonga ukuthi uNkulunkulu usibusise kakhulu wasibusisa ngemuntu lofanana nawe siyakuthanda. Lokunye sengigcina program director lesikhathi sakho lesengisidlile ngasibhadala sengigcina makoti kunalabanye labangakafiki lapha ngithe ngiyafona itolo bangitshela basase Cape Town labanye bathi abekho ba overseas baflyile lebekufanele nawo tobabona utababona njengoba sowufikile sowungenile lomndeni njengefamily utababona uhamba ngesikhathi ungathukusa kanlapha kunebelungu labanetinwele vele letinjena bakhona makoti wena nje uyofika ujoyine lapha ekhaya ube mntwana wasekhaya siyakuthanda kakhulu ngiyabonga program director. Hallelujah. Amen bazalwane. Siyabonga ke kulethi khulumile Mrs. Makakula na Mrs. Sibia asibashayile intandla bazalwane. Hallelujah. Manje ke siyaqhubeka bazalwane kunilapha ku item number 6 kubhaliwe ukuthi music kunemasibekela. Sitayicela ke masibekela then ke imasibekela nayiqetha kuhlabelela ngicela kupha labakashabangu loyedwana la kaShabangu athi nje naye kubingelele nayiqethi masibekela munye emndenini wakaShabangu athathe lendzawo abe nemavi naye njengoba sihlangene la inkosi emsinibusisi umusubala labo Yeah.
lonke bafundisi abakhona ihlobo nebangani nimena namuhla ngamele ukukhuluma ngitosho ebandleni ukuthi satsewethu sikhipha inhliziyo nephelele ukuthi siyamniketela njengoba make makabula ashito ukuthi ibandla sibekele ngoba intolo sihele over siyagcwalisela lokho ukuthi sibhekile ingomunyekile ngicabanga ukuthi babe standards nakaphuta ukuthi ubani abakwatile kube bala ibevuma abaphakamisekana ukuthi bakwatile ngolile siyaphakamisa ichazo sikhululekile tsadzewethu tititete timhlophe sithi hamba uyoba iambassador yemndeni lokucula ukuthi ngicela ebhuti kusacule bengifuna nive ukuthi hayi ukuthatha kuphi lelo into yasekhaya into yasekhaya so nitawu enjoya nimndeni wakaStanners Music nilibandla lasebhevula nilibandla iChurch of Christ ngeke ngithi itawu enjoy ngoba ihlale enjoy mse yeah so ngiloko ukuthi nesimndeni ukuthi ngichazile kaningi itolo kakhulu ukuthi into lesimniketayo nokuthi luthando sinalo simndeni khombisa loluthando emndenini wakaStanners ukhombisa loluthando ebandleni utawukhula ube ngimake nonganathi inkinga bengithanda ukusho ukuthi uyathi